Alit-alit sareng sami sane dahat terus nasihin Bapak puniki sampun presida sampean sampun presida ngranjing iki nggih. Nggih, sane mangkin iraga jagi pacang melajahang indik pelajahan bahasa Bali ring rahina sanes cara pinanggal sia Oktober kalih tari selikur puniki. Nggih. Sampun siaga alit-alit sareng sami? Sampun. Nah, inggih. Nah, sedurung ngelantur, nah niki Bapak ngrasteti bakti dumun majang ring Sangyang Pramukawi, tamanipun majang ring Sangyang Aji Saraswati, mangdene tetujuan pembelajahan malih bos-bos, presida angin nincapang kewaruhan utawi kawagadan alit-alit sareng sami. Nggih, pinake pemkatur gaya Bapak ngaturang pangastungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, nggih, suksema alit-alit sareng sami. Nah, sedurungnya ne puniki ngenenin indik materi kapertama Bapak matur suksema doaning alit-alit sampun sida mau usaha ngeranjing nganggen sarana puniki doaning kari daring dan bersidang atap muka. Nah, niki apresiasi yang Bapak sangat bagus. Nah, niki antusiasnya nih belajar ngangge sarana sane memadai kan nggih sampun presiden memargi nika pertama nalar kaping kalih nenten surut-surut Bapak ngicen pakeling majang ring alit-alit sareng sami duaning ring ab jagat sakadi mangkin punika kantun muaste pandemi. Nah punika Titiang Nuna Bapak Nunas mangga alit-alit sareng sami iki tetap nyaga kesehatan indik protokol nggih hingga nika ngangge masker hingga nika nanti wastani cuci tangan, jaga jarak. Ini ke apiang Bapak dengan widangan alit-alit suang-suang tetap ngemariang ke. Nggih. Nah, sane mangkin lanturang Bapak indik pelajahan ring rahina ne mangkin. Nah, dawuh pitung rahina, nah sira kantun eling. Pelajahan napi sane sampun kepolehang. Yang Pak, Nggih, pandai napi. indek krudo basa Bali nganuten wangsanyane nika Pak. Nggih, patut pisan. Nah, niki mecihna pandai sampun eling nalar melajah. Nah, nika pengabdian Bapak. Nalar ing alit-alit tiosan mangdane eling nalar nggih pelajahan sampun lintang punika. Nggih, bagus. Nika pandai sampun ngicenin indik materi sane sampun kepoleh dawuh pitung raina punika ngenenin indik kruna basa Bali nganutin wangsenyane. Nah, sane mangkin iraga jagi pacang melajahin bahasa Bali nganutin wangun nyane. Nggih, sane minggu lalu dike wangse nyane, sane mangkin punika wangun nyane. Nggih, sedurung lantur, nah niki Bapak jagi ngicen alit-alite slide. Nah, niki indik imbo pepelajahan ring rahinone mangkin punapi pemargin nyane mangdane alit-alite nyiaga yang nah, puniki serana hingga nike pulpen, pensil, mana ketegepin. Nggih. Nah, sampun kecingak rika alit-alit? Sampun. Nah, mangkin lanturang, nah nake cingak niki piar sayang. Nggih. Nah, niki iraga jagi pacang melajahin indik kruna polah. Kruna dwi lingga. Nah, sane minggu lalu niku kruna polah, mungkin kruna dwi lingga. Nah, puniki wonten kompetensi dasar menganalisis wangun kruna dwi lingga. Nalar wonten menciptakan wangun kruna dwi lingga dalam sebuah kalimat. Nah, niki tujuannya nih. Ring rahinone mangkin tujuan pelajaran bahasa Bali puniki pertama siswa mampu menelaah kruna-kruna dwi lingga yang terdapat pada teks wacana dengan baik dan benar. Nah, malih bos-bos, nika Bapak jagi ngicen alit-alite wacana. Nah, rika alite-alite telaah ring wacana punika wenten keh kruna-kruna dwi lingga sane ngeranjing ring wacana punika. Nah, nika langkah pertama. Lantur, nah puniki langkah kaping kalih. Siswa mampu menguraikan contoh-contoh lain yang termasuk ke dalam kruna dwi lingga.
Nah, ring tiosan ring wacana punika pengabdian Bapak majang ring alit-alit manglene preside ngererah contoh sane lianan ring wacana sane keijen Bapak melebos. Sampun kenten. Melalui kegiatan diskusi, nah siswa mampu membuat kalimat berbahasa Bali yang berisikan krune dwi lingga. Nah, niko melebos alit-alite diskusi. Nggih, sapunapi tata caranya ngarianin kalimat. Ring tengah kalimat punika mangde medaging krune dwi lingga nyane. Nggih. Nah, sene mangkin urat tiang puniki wacana nyane. Niki wenten wacana sane memuda siwa ratri. Nah, niki sampun kayun medar ke nggih? Ampun Pak Guru. Ampun. Nggih. Nah, nika alit-alite pindayang selahin ring wacana puniki wenten ke kruna dwi lingga. Nah, Bapak Nunas niki majang ring Dewa Ayu Cahya pindayang wacen puniki. Naler semeton sanetiosan alit-alit ini ke wacen resepin teliti nggih nyengakin sanecen kemasuk kruna dwi lingga nyane. Nggih, Dewa Ayu durus. Inggih suksma Pak, sane ke pertama wenten pruna truni. Ayo nggih. Bajang-bajang, Cenik kelih, cenik kelih. Napi malih? istri-istri, Istri-istri, lanang-lanang, lanang-lanang. Wetan malih? kementan, Nggih. Nah, nika napi sane ke bawah siwawu sareng Dewa Ayu. Nah, punika sampun janten nika kruna dwi lingga. Nggih. Nah, mlebos mangda uning pah-pahan indik kruna dwi lingga nyane puniki kruna dwi lingga bagian api punika bagian api. Nah, mlebos iraga mah-pahan. Nah, niki duaning sampun ketelahin. Wawu sampun preside kecingaken sareng Dewa Ayu. Mangkin indayang coba leng slide ke kalih puniki Supadmi. Nah, Supadmi inggih ya Bapak. wenten ke kruna dwi lingga sane ngranjing ring wacana puniki. Niki mau bersih-bersih rumah dwi lingga nggih Pak? Nggih, patut mau bersih-bersih nika kruna dwi lingga mawawahan nika. Nah, nika melebos jagi ketlatarang. Nggih, wenten malih? Alit-alit senetiosan? Alit-alit senetiosan wenten kecingaken? Truni Bapak. Nggih, patut bisa nika patut truna-truni nggih. Nah, nika pastika sampun ngurati. Nah, alit-alit senetiosan mangdane tetep nelen ngurat yang indik wacana puniki nggih. Mangdane presiden nelisikin, mangdane menemukan sanecen rumasuk kruna dwi lingga. Nggih. Nah, nika sampun kemargiang indik nelahin. Nah, sene mangkin wau tincapang malih ngeninin indik pepelajaran ring materi mangkin. Nggih, durus biar sayang. Nah, niki wenten tegas kruna. Kanton ke alit-alite eling utawi nanen alit-alite uning. Napi nika kruna. Nah, sira uning. Kata nika Pak. Kata. Nggih, dewa ko patut. Kruna nika kata. Nggih, kata nika yen ke bos bahasa Indonesia, yen bahasa Bali nyane ke kruna. Nah, tegasnya ne tapi nah iki tegasnya ne. Kruna punika kewangun antuk aksara swara lan aksara wianjana. Kruna inggih punika pupulan swara wianjana sane ngwetuang arti. Kruna presida ngewangun lengkara lan wacana. Nggih, indayang puniki sane krumasuk kruna niki pupulan wianjana utawi swara, nalar swara sane ngwetuang arti wawu dados kebawos kruna. Nggih, contoh topi ngeten TOPI. Nika topi, nah nika kebawos kruna. Yen opit ngeten nika ten kebawos kruna. Nggih. Indayang elingan nika kruna, nika pupulan swara tegasang bapak malih utawi wianjana sane ngwetuang arti. Yen sampun meduwe arti kruna swara punika, nah nika kebawos kruna. Nah nika tegas kruna. Ampun Alit? Sampun Pak. Nggih. Nah, tincapang malih. Mangdane sayan nincap penguruhannya nih.
Nah niki wonten pepalihan kruna. Pepalihan kruna niki kekepah dados kalih. Nah, daweg pitung rahina sane kebos sareng pande wau kruna basa Bali nganutin wangsenyane kedudukan nika sampun iraga melajahang daweg pitung rahina. Nah, sane mangkin kepah sane kaping kalih niki wonten kruna basa Bali nganutin wangunyane. Nah, napi manten iring piar sayang. Nah, mangdane alit-alite nenten lali, malih bapak nguning ayang ngriki nganinin indik kruna basa Bali nganutin wangsenyane utawi kedudukan sane sampun keicen minggu lalu. Nah, makin secara umumnya nih. Nah, kapertama wonten kruna aran. Nah, nika kata benda. Wonten kruna kriya, kata kerja. Wonten kruna kahanan, kata sifat. Wonten kruna wilangan, kata bilangan. Wonten kruna wewastan, kata sandang. Naler wonten kruna pengarep, kata depan. Wonten kruna pengikat, kata sambung. Wonten kruna panegas. Wonten kruna pangentos utawi kata ganti. Wonten kruna penguduh tasru. Nah, kaping 4 punika wonten kruna katerangan. Nggih, kanton aling alit-alit sane minggu lalu puniki sampun icen Bapak. Sampun Bapak. Oh nggih, doaning siki sampun. Nah, tincapang malih. Nah, sane mangkin pelajaran ring rahinane mangkin ike inggian kruna basa Bali nganutin wangunyane. Nah, nika nganutin bentuknyane. Napi manten pah-pahanyane. Nah, niki cingakin. Pertama punika wonten kruna dwilinga. Nah, yen ke bawas bahasa Indonesia nika kata dasar. Nggih, punika kruna sane durung poleh wewehan. Nah, inggian nika pengater, inggian nika pengiring, miwah seselan. Nika ke bawas kruna lingga utawi kata dasar yang belum mendapatkan imbuhan baik itu awalan, akhiran maupun sisipan. Lantur indek nomor 2 niki wonten kruna tiron. Nah, kruna tiron puniki kata berimbuhan yen sekadi bawasang bahasa Indonesia nya nih. Nah, kruna sane sampun poleh wewehan. Inggian punika pengater, inggian punika pengiring, miwah seselan. Contoh kata dasar jalan. Yen sampun kedados kruna tiron, mejalan. Nah, nika yen mejalan puniki sampun rumasuk kruna tiron. Yen jalan nika rumasuk kruna lingga. Nggih. Lanturang malih. Kaping 3 puniki wonten kruna polah. Nah, kruna sane sampun poleh pengater nasal anuswara. Nggih. Nika talawiya, ostia, dantia, kantia nika. Nah, nika nyama nangu. Nah, nika ke bawas kruna polah. Nah, sane mangkin niki wonten kruna dwilingga utawi kata ulang. Nah, ring rahinane mangkin iraga jagi pacang melajahin indek kruna kaping 4 puniki. Inggian punika kruna dwilingga utawi kata ulang. Nggih, kaping 5 niki wonten kruna satma utawi kruna dwi bina eka sruti utawi kata ngejemuk. Nggih, tincapang malih mangdane kewagadan alit-alit saya nincap. Elingan mangkin iraga majah indek kruna dwi lingga kata ulang. Nah, kruna dwi lingga. Napi kenika kruna dwi lingga sira alit-alit sane nan mirangin utawi sane sampun uning. Napi kruna dwi lingga nggih. Kruna sane ke kaping kalihan. Inggih patut pisan. Dewa Oko. Nah, puniki tetep urat tiang nggih pelajaran rangan mangkin. Alit-alit tiosan naler wangten niki manten Dewa Oko manten sane ngerespon. Nah, niki wonten napi nika kruna dwi lingga. Nah, kruna dwi lingga punika kruna lingga sane kaping kalihang. Sampun patut sane kabawa sareng Dewa Oko wau. Nah, napi ne sane kaping kalihang mungkin mangdane lebih telep cingaken iki. Nah, kruna dwi lingga niki kekepah dados 6 niki. Wonten dwi sama lingga, wonten dwi samatra lingga, wonten dwi maya lingga, wonten dwi purwa lingga, wonten dwi wasana lingga, wonten dwi lingga mawewehan. Nah, niki sane ketelebang mangkin nggih. Nah, sane mangkin ngiring iraga
ngererah pengertian utawi contoh nyane siki-siki. Salika pertama puniki iraga niki pacang lajahin ini kruna dwi samelingga. Nah niki kebos kata ulang murni. Kruna puniki yening kaucapan tunggal wantah medue arti asiki. Nggih, yening kaucapan kaping kalihang punika mategas akeh. Nah, napi mantan niki contohna niki umpami meja. Yenak mawasang meja pastike sampun wenten akeh meja-mejanya nih. Nah, wenten alit-alit. Yenak orang alit-alit pastike wenten anak-anak banyak. Nah, niku. Wenten buku-buku. Nah, yen wenten buku-buku pun niki pasti wenten buku metumpuk-tumpuk niki. Nah, niki. Nalar wenten bunga-bunga pastike monten bunganya nih akeh niki. Niki bunga lebih dari satu. Wenten motor berarti motornya nika pasti ke lebih dari satu. Nah nika ke bawah kruna dwi samelingga atau kata ulang murni yang diucapkan sekali memiliki arti hanya satu benda. Kalau diucapkan dua kali nanti dia akan memiliki arti atau nilai yang lebih dari satu. Dan kesimpulannya lantur malih. Nah niki wenten kruna dwi samatralingga kata ulang berubah bunyi. Nah ini berubah. Nah ini yang mungkin singa umpami kecas kecos. Nah berarti sana berubah nika berubah bunyi dari kecas ke kecos. Nah nika ke bawah kruna dwi samatralingga utawi kata ulang berubah bunyi. Sane cen mawasta kecas kecos Pak Guru. Nah niki nak mekecom cacok ke kecas kecos. Nggih. Sampun ngeten wenten kruna dengak-dengok. Nah nak sampun mawasang anak dengak-dengok pastike sampun niki wenten dengak-dengok. Ngeten nggih. Niki. Dengok. Nika dengak-dengok berubah bunyi dari dengak-dengok. Nah niki pemarginnya nih dengak-dengok sekali puniki. Nalar wenten tolah toleh. Nah yen sampun nak nikang tolah toleh pastike punika mate utawi penyingakan. Sedet. Nah niki tolah toleh dados sedat dalo. Nggih. Nika kata ulang berubah bunyi utawi kruna dwi samatralingga. Berubah bunyinya dari awal akhirnya nika berubah. Lanturang malih niki wenten kruna dwi mayalingga utawi kata ulang semu. Nah napi nika kata ulang semu nggih. Nah niki kruna puniki yening keucapan apisan nenten madue arti. Nggih, ninggi dengan iragam lajah kata ulang. Makin wenten kata ulang semu. Kata ulang semu yen ucap cepok sing memiliki arti. Nah, napi tuh. Nah, niki contohnya nih. Nah, wenten ogoh-ogoh. Yen anak ke mawasan ogoh-ogoh pastike sampun sekali niki nggih ring ngarak ogoh-ogoh punika wenten ring pengrupuk biasanya nih. Nah, nika ogoh-ogoh. Yen keucapan ogoh manten punika nenten madue arti. Nah nika patut alit-alite ngucapang ogoh-ogoh. Nah nika wau madue arti nika ke bawah kruna dwi mayalingga kata ulang semu. Nah puniki wenten kapu-kapu. Nah nang alit-alite manggih kapu-kapu mangken. Nah minap sane ring kari ring pedesan, sane sering kecari punika nanang ingat kapu-kapu. Nah sane nenten nanan. Nah niki kapu-kapu. Nggih sekali tanaman air punika. Niki ke bawah kapu-kapu yen ke ucapan ngapisan nalar nenten madue arti. Harus kekalih niki kapu-kapu wau merujuk ke objek niki benda niki. Oh niki ada nih kapu-kapu. Nenten. Contoh malih siki wenten kunang-kunang. Nah yen kunang-kunang pun niki pasti ke jantan alit-alit sami sampun undi nggih. Nyasa nejet ning ngenih puniki kunang-kunang ke bos. Kelingan kunang nika tan madue arti, yen ning kunang-kunang wau madue arti. Nah nika ke bos kruna dwi mayalingga utawi kata ulang semu. Ya, yang kaping kalihang pengucapan katanya ne wau presiden ngumbetuang arti. Dincapang malih. Nah puniki wenten kruna dwi purwalingga reduplikasi niki bos. Nah pinika kruna lingga sane kecape ring ajeng kaping kalihang. Ya pengucapan yang di depan nika anak-anak nggih nika kaping kalihang diulang.
Napi mantan umpami niki wenten sesate. Nah, inggian anake mau sang sesate pasti wenten niki sesate. Nalar wenten contohnya nih tiosan niki sesari. Nah, niki sane ke bawah sesari. Wenten nalar sesajen. Nah, niki gambar sesajennya. Nggih, elingan niki kruna Dwi Purwalingga reduplikasi kruna lingga sane kecape ring ajeng nika kaping kalihang. Sekadi sesate, sate punika sampun meduwe arti, sari sampun meduwe arti, sajen sampun meduwe arti. Sake mawon mangkin ke duplikasiang. Sate punika dados nyane sesate. Nah, nika reduplikasi ke bos. Nah, nika yang bahasa Bali ne Durna Dwi Purwalingga. Nggih. Nah, dicapang malih niki wenten kruna Dwi Wasana Lingga. Kata ulang yang mengulang suku kata terakhir. Suku kata terakhir. Oh, berarti suku kata terakhir nika diulang. Nah, umpami. Nah, niki wenten pake tel tel. Pake tel tel. Nah, niki pake tel tel sekadi toyo ne sane wenten ring daun tapi wastane nika kladi nika. Nah, nika lenuk ketel berarti pake tel tel nika terus ngetel nggih. Nah, sane mangkin wenten paket cos-cos. Nah, ini wenten nak mau sampai paket cos-cos, stika sampun makecok-kecok puniki. Nah, nika paket cos-cos. Pakai biar-biar, yening mau sang pakai biar-biar puniki pastika jantan nangyane nganen indek napi sinar niki. Nah, niki sinar. Lampu jalane punika pakai biar-biar. Ah, niku. Nggih, dincapang malih. Niki wenten kruna Dwi Lingga mawawahan. Nah, niki kruna Dwi Lingga sane kaping untat. Kruna Dwi Lingga mawawahan kepalih malih dados kruna Dwi Lingga ma pengater, kruna Dwi Lingga ma pengiring, kruna Dwi Lingga ma seselan. 3 dados nih. Contohnya niki wenten awag. Dados ngawag. Yening ke Dwi Lingga yane dados ngawag. Ini kita lalu wenten ideh, ngideh, dados ngideh. Jajar, majajar, jajar. Nah, nika ingyan indek kruna Dwi Lingga mawawahan. Sade mangkin wenten sukseman kruna Dwi Lingga. Nah, niki ingyan punika nyantenang akeh, megenepan. Contoh puniki wenten semeton berarti saudara-saudara. Istri berarti banyak wanita-wanita atau anak bajang-bajang gitu nggih. Wohan. Nah, niki berarti banyak buah-buahan. Ubuhan. Nah, niki identik dengan ternak niki. Ubuhan berarti banyak ternaknya gitu. Nggih. Lanturang malih. Nggih, sane mangkin alit-alit wanta sapunika materi ring rahinane mangkin menawi te iwawu alit-alite sampun nyingakin utawi bapak sampun latarang wenten keh pepelajahan ring rahinane mangkin alit-alite nenten ngresep ingyan ring kruna Dwi Lingga puniki wenten sampun ngresep nggih? Sampun ngresep? Nggih, sampun, Pak. Ah, nggih. Ya ning alit-alite sampun ngresep. Nah, sane mangkin Bapak ngicen mungkin share link numun ring WA group. Nah, ke inggian kelompoknya nih. Nggih, dawa pitung rahina Bapak kan sampun ngicen alit-alite kelompok. Nah, nika angin kelompok beli bagan nika dados diskusi. Nah, niki sane kirim Bapak LKP niki. Nah, karyanin sesuai dengan petunjuknya nih. Sane sampun Bapak share ring WA punika. Nggih, wonten waste, nomor absen, kelas, mata pelajaran. Nggih, ngandenin indek napi. Nah, puniki penilaian pengetahuannya nih. Punika kan sampun niki siwolatri punika ring wacana puniki alit-alite telebang malih. Nggih, sane wau sampun ketlatarang ring awal sekemon enten jangkep.
Nah nika indayang alit-alite telaah malih kruna saning ranjing dwilingga ring wacana punika. Sampun enten ring kegiatan 2 puniki alit-alite ngarah contoh. Nah niki contoh kruna dwilingga sane tiosan ring wacana punika. Nggih, artinya di luar wacana punika alit-alite ngarah contoh kekalih. Nalar yening sampun alit-alite boleh contoh. Nah, nika indayang alit-alite karyanin lengkare. Nggih, contoh punika gabungan makin ke lengkare. Mangdane ring lengkare punika medaging kruna dwilingga nyane. Nggih. Nah, coba makin indayang makin ka pertama puniki. Nah, niki sampun wenten sane ngirim Dewa Oko. Nah, niki sampun janten wenten dase niki nggih ring wacana puniki wenten dase wacana. Nah, Dewa Oko niki sampun selain Bapak sampun pastike nguratiang. Niki wenten bulaning naler sampun dase Dewa Ayu Cahya Kudus niki. Nah, niki Dewa Ayu Cahya pastike sampun terlewatkan 2 krunonya nih. Nggih, elengan mangke nika. Telahin malih nika pastike wenten krunonya nih. Wenten Supadmi. Nah, sampun Supadmi sampun. Nah, sudah durung ki Pande Wedantara. Ada dereng ngirim Pande? Ampura Pak, tiang kari makarya niki. Oke. Nggih. Nah, nika duaning sampun presida alit-alite nyawis. Nah, ngererah niki ring wacana puniki indek krunonyane. Pastika sampun jantan alit-alite dumugi sayaning capang kewagedan utawi penguruhanyane indek wangun kruna dwilingga puniki. Nggih. Nah, naler mungkin Bapak share duaning puniki sampun galah. Nggih. Bapak share indek tes formatifnya nih. Tes formatif punika dados alit-alite karyana mlebos riwusan mit puniki. Nggih nika alit-alite cawis ring griya ring rumah sewang-sewang. Nalar absen sampun Bapak share diket ingat elingang dagingan nggih mangdane terekam mangdane presida ngan Bapak Imbo Riki sampai sirasane sampun ngranjing. Duaning niki sampun disami ngranjing. Nggih skemon nika administrasinya patut kemargian. Inggih alit-alit sareng sami. Nah, puniki sadurung pepelajaran puniki jagi puputang Bapak menawi wenten alit-alit jagi metaken indek materi puniki utawi indek tugas naler dados sobiah riki. Wenten? Pak, enten ide. Nggih, menapa Pandi? Tugas punika makarya berkelompok napi siki-siki. Nah, ini tugas wawu kan sampun Bapak nikain bentuk kelompok nika diskusi. Nika dados beli bagang sareng semetron switra nyane. Sake maon alit-alit punika patut ngarianin siki-siki. Nggih, nika kirim ring WA Bapak. Nika angin Bapak penilaian. Bentuk kelompok nika diskusi dados sake maon LKPD-nya siki-siki. Nggih. Wenten malih? Sampun nggih? Sampun. Nggih, enting sampun elengan titiang nggih, tapi wonten? Nggih, sampun Pak, sampun atas nika. Nggih. Sadurung nyane pepelajaran puniki jagi puputang Bapak. Sira sane sampun sayaga utawi ngresep sira presiden nyutetang. Indek pepelajaran ngene makin. Ah, niki wonten Nilo Bulaning. Nah, Inggih, suksema Bapak. Sane presida karasepang yang mangke indek kruna dwilingga punika. Inggih punika kruna sane pengucapannya keping kalihan. Pepalihannya inggih punika dwi samalingga, dwi samatra lingga, dwi purwa lingga, dwi wasana lingga, sareng dwi maya lingga taler kruna lingga mawa wahan. nggih. Kruna dwi lingga mawa wahan. Nggih. Bapak. Sampun patut pisan tepuk tangan mun niki majang ring Bulaning semeton sareng sami. Nah, nika pastika Bulaning sampun ngresep. Nggih. Punika pengabdian Bapak naler ring sisya sanetiosan mangdane sekadi Bulaning. Nggih. Resep menawi teu wenten-wenten mengerti karimarmo lebos dados libagan ring wusan mit puniki WA Bapak dados diskusi dados. Nggih, suksema antuk galahnya nih
Nah sedurung puputang untuk pembelajaran yang ranu makin indayang makin puniki ketua kelas pimpin doa dumun nggih duaning pemargi ring rahina pembelajaran makin sampun side pemargi antar nggih pimpin dewa oke terus Ini Pak, ini teman-teman sedang kami makin melakukan sampun kirim berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Suang-suang berdoa mulai. Doa selesai. nggih suksema majaring dewa oke sampun ngenterang pepelajaran muputang antuk doa malih pisan Bapak ngaturang uning elengan imbo nyane dados ngerereh ring internet ring buku tiosan nggih punika anggen ing capang kewagadan kuwaruhan alit-alite inggian ring kruna dwi linggo puniki nenten jak ning buku mantan diskusi melebos dados kemudian ing internet ke dados malih anggen nambah referensi nggih Pinaka pemuput atur menawi enten kira ngatur Bapak utawi sane iwang lurayang Bapak Enas Pengampura kacunduk malih mapitung rahina elingan absen sarang tes formatif punika kekaryanin. Nggih. Nggih, dina Bapak untuk Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om, kasih. Nggih, durus sampun dados let meet mungkin let alit